Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pida ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kaseng Khasi Students Union kalapan pau ke jinglengo halor ke jingkentan ke sorkar yo ba Hector Marwen na ke kam Chief Secretary ke jela hakabala thong penban da UMS Rao habai kren bat Presiden ke KSU usamla Lambok Starwell Marngar ulaong ba ke KSU kan sati bnia ikidau halor ke nikara jong sorkar bat hadien balalap ikidau tenrai ke KSU kan sasim ya kawai pak senjam masni ia ke jing penmi ni takon diffusion jong ke sorkar ke bala thung yo ni we mesarau rai kat kum ke jing sisang yo I bat ngi siam ba Hector Marwen khablong senior ban uniru ngim tip na ka no ma ka dau ba ka sarkar ka sim ban yo ni we bom de hitrai muluk jadi ngai I kum tu na kaliang jong ka seng ni 8 pau ka jing 100% bat ngi labu ru kajing kentu jak sarkar bagai daiban kmi biang sai sien ne kakap namar kum galong ni sing hajing sang inang songan lada ki terari tremluk ki wadai pardo pasnam pari jongi ken sinti ya kanu ma kapus hakno katana sarkar ka banlong sipanta pan iba ngi kum gajai bareung ngem samla duk su kita gi bareung bola nang wasta handai ka jingle kum ne ngai panban ba kadai ke jing theo paja bat penduk jengkramen je ke barang sawan nadien juki kisamla ki badang don pedeng jing puli jepen kre namar kalong si penta kum ka jeng bom samla aila je tremuluk bat kiu tilarak sarkar ka pension ngrem ba ong bale si uni umfet tengah serai kat ubre wala khamlong senior ko hakakam botrai adon hakardan borok sekata ki department of fair larang bakla atrai kan dai ke bom sekolah pan pedang tina kaliang jong kaseng om tangi kentu tangi sarkar ha sarkar ki dondu ki nong khmat ki badai ki pordo persnam jungi ke ibing kwa ban ong kalong kentu lang ru ki ba ki dai ban bisar biang sisin ne kakam bakin aila joni trai trumluk ban sinti ne kakam ta ga jing unut jungi ngatrai ba kita ki badan hagabor ki ba upai ba ula pan kup ki kamuhor ki badai ki pordo persnam ki nong khmat ngatrai ken sim ya kebenta ka bakin perkhat yang sesien ya kene kam khnang ba kalong ka jing ai sim ya ki wipat ki sama ki bad sedang dan halenti jong jing kre jing puli jong ki kam ha ki kabdan ba per ki dondu ki officer khasi ki badang kham longs junior lese kalong ka jing ai sim tilada kan kum kini kadang ya cia kan kalong sebentar kum kajing khangla ba jing penduk musim ya kita trembluk badan hakam tinggal sengoba kalong ke ka ba sengau dio ya kum perkhat perdan juga sarkar bamanta ladaki parari ki badan kalenti bakin la ban simti kakam kin syak penduk sengoba kadai sebentar kajing syak ban ben ba kajing syak yurot ya ka hok jongki tengah trai kita kinong hikmat jongi badan sarkar wat ki badan ru ka liang persak ngatrai kin perkhat biang lene kin ris lang ye kin ka jingdon kam kum kalong mata bat ngidan ga jenget yule se ka sarkar kan sa review biang ne ka kam kum mangiru angnut khnang ba ki wei na ki rangba bori muluk on simti ne kam bat pen iba kum gejala bat kum kejat pen riu ngam simladuk ta ki riu ki bla simti ne ka kam ngiru ngim tip ka daw ayu bo sarkar kam semla thong ni ba Hector Marwen ngirungin sa nang ti benia ke kita gidaw ki ba hadu mta ngim pa la bantep gidaw kuno la ga dai ka jing bom kwa jang sarkar ban thong leni don dak wi pat gidaw yin sa ti benia bangen lap gidaw tan rai la kam no semla don kuno ke jing thut ning tai ngai tharai ngin sa sim ka perkar senjam ka ba kumno ngin sa sim nda ngila lap yaki daw tan rai ki wasisa haka juga por na kaliang kaseng Federation of Kasijantia and Garu People Ru kalakan tui ke sarkar bakan bisar benia biang sasisien bat bakan thong da utrari trai mulok haka kerdan Chief Secretary ke jela namar udai ubreu bala biang pura ban chimti yakni kakam
Kalian juga FKGP Central Body penpau ka jing persyak ka bajur halor ka senjam kepala sim da ka kani ka MDA government ban thung chief secretary UMS Rau kumba filai kini gilat pathai khobor ini singi baladap baka sarkar la panmi kata notification ani ta order hi ka daw ka jing persyak ka jongi kani ka jing thung chief secretary kamdei da kan da kawai baka daw dia si ka bagila msuthu bakla bangi persyang manawara komunal issue ni kiwai pat kijing super je benrio ndai kadau kongsan kalong ba habangi pek ni bisar punya ngi ba Hector Marwen bude winning IAS officer ba Syakri ke jelala kata pusnem ngi ba uni ulah dai lupa senior ti ndai kijing thung pat jongka government ka bomenta yau MS Rau ka cakaban kentiu kerdan yu ba Hector Marwen ka penduk mensiam susu pat iki trai muluk ba iki officer ki ba la Syakri ke ni jelam tal bun snem te kajing persyak ka jongi galong omde tang ba ngi persyak ka de kenti ba menta ndrei khanang ba kani ka jingja kani ka senja mal kasim da sarkar kanom set presidents lani kanom repeat su ki por ki banangwan namar la menta ya post chief secretary lara apoi lara thung no yuto junior budang long kham khana ka kerdan ban yuto bodi hok kamut sakat no tli su ki post ang nis khamat kala bende ki doktor kila bende ki engineer kila bende ki government servant ki department ki fair tarau ngim kwa ba kani ka senja ma klasim no sarkar kan set presidents tarau ngi kwa hi ba gen simti ba ya ka chief secretary da utrai muluk ubri utrai jela ubala long qualified pat sakwe ru PE ba nakapor nakaliang jungi kiseng balang ba wat nakaliang ka sarkar ngi jupen kup buram ye kisam lagi ba pas ba gi jing puli gi fair kum kadak jong jing ai mensiam bagian kiu si kerdan gi ba khamsi drong henreling ba ka jingle jong ka sarkar ba mantabat ban pen kiu kerdan gi junior ka penduk mensiam susu pat hakanur kam ngen ai mensiam su iki samla jungi nang nis khamat pengen ai mensiam bikin kiu kerdan ki bofer nomor pi hawe de bagani benta nak liang joka sangi ngilai kenduk personally i kat tu ningut kabinet minister ka bangin panlang ki jeng kesana ki te fila iru hilat patai khobor ba ki bobun ki minister ki lai kerem persyak ni benta bat sakoi kaliang ru gilai bagi babun sekiwe bagi social organization kamtam napo ka KSU te kiwai pat ki perlok seng balang ki baju trilang rekat bangi bat kum juru ki senjuk jong kinong sensar senong jong kabri new trap ngilapan pa bet tik tang nakawai ke sor pengin persajor halor kani jintung yu chief secretary te lara ka sarkar kadang ya chakmat kani kabenta kana mar kani ka isu jong ka jelai bar kawai ngin se mer jingbot langmat ki ban ngin sa syem ya kara ya kapor ka bobiang bingin penpay skor ka sarkar ban persuar hakbe de kani kabenta